Jenga Jesu peta na singo bayeti nofa nuba bangasebenzi mhloniphe abaningi basazigaye emhathweni kuphuma lapho nayo nathi sizwe ukuthi sithini namhlanje.
Alokotha ngikushisa nonke ngikushaya ngothi. Isase right. Bakwethu silungiselela ukukhamba njenganje kukhona lapho kwesengidlulele khona. Uyazi na nginibona nibethe kuhle kangaka bakwethu asijingeni lapha ku8 sibona kazakala. Na nginibona nibethe kuhle kangaka. Ngikhe izindaba enye kuthiwa basho hey amandebela awekho romantic kwasha kwacima libona sila nilalele nasingoma kule ngoma enye soye afro pop sasibelenyana iyaphuma kuyo le album le ezako iyaphuma ngesi2 January silontsha eDinamo ithi yona silolela ke njenganje bakwethu nokusonda ke siyasonda sibethe ingoma yokugcina ethi yehla moya oyigcwele bakwethu siyabhala njenganje ithabile ngibonile ukuthi nozimo naye ungenile kule ndawo sibethe ingoma yokugcina yehla moya oyigcwele siyakhamba ke nje nisayibona ke into sizoyenza la